محمد امین بوزان اندام کمیته herêmî پارتی دموکراتی کردستان سوریه لسر سینور گرê سپî لگل منه کاک محمد امین دم باش. دم باش. بله مامۆستا ez rewşa meydanî li bajarokê Girê Sipî piştî guhatiya azadkirin çawa Girê Sipî na bala ji Daeş Burtan Firasê de û hêzê Kurdî tê dane. طبعا يك داعش هنا قد جم قلبي دربه مشارتنا او جي دوري بينجا كتي جوان جمالان در قصد عرب هالقنوان او لا مشارتنا. يعني داعش نهار كي داري مايل در دورا Girê Sipî؟ داعش در دورا Girê Sipî نهار تقدر تخويني سنه وداري حنجي خبشاتي وداري بيجي ربيان خاطر سمه تركاكر دوري كل داعشي كل جوانات خاطر سمه عسكري تركاكر. بله بله مامۆستا محمد امین روشا خلکن لسر سینور چاوایا؟ خلک لسر سینور كيما يعني إيباري شغل 10-15 مانا او جي إيباري بقراتن لباجار Girê Sipî وعرب قالك جي بقريانا مالي خوا وت ازاي جوارا تشينا بويا. يعني خلك ايدي فزقرن باجاروكي Girê Sipî غير عربان كرد نفقرانا؟ لا كردي هيك بقريان وطبعا بدر الجمل قلت احتفالك شي بوجبوا تذكرت Girê Sipî بلادي Girê Sipî و نفس باجر جي نهار براس من وفقها دهندر باجر دانا دهندر Girê Sipî دانا. بله بله مامۆستا محمد امین پشتی rizgarkirina Girê Sipî ایدی رید نافبرا وی و کوبانê de مرۆتکاره tê de here rêk ez bêjim ewlehî heye؟ انا اغراضنا تشتري خلق داري وتي. بله مامۆستا محمد امین جاليكي دنفا ايدي خلق نما دترسن جو ايريشنا داعشي ورن لسر وين افچي يعني جفقرا داعشي. والله خلق ستر يعني داعشي دي بقاعد بالا كل شو يعني دني سلك بينجا جوان الله يا رخي قلت شنو سر رخي شغلي 15 كيلومتر طياري بيمان سوون ده بمدارا كرن دور بينجا حبي جوان هات كشتن تدري جوان ربيع كده خلاص كرتو رقا كده شو كاس نزاره. بله بله گلک سپاس مامۆستا محمد امین بوزان اندام کمیته herêmî پارتی دموکراتی کردستان سوریه لسینور Girê Sipî الگلمه بوی.